Aduh. Apa ini? Kenapa mana lapar? Pisan kali orang. Rupanya nih setahun sekali puasa teh. Oh sahur kan teh. Dah yang buka berang. Iya, ada orang mateka kuat tapi ka sore oge. Setahun sekali pira oge atuh. Lebar seteh. Puasa teh pan kewajiban atuh, Bro. Rai lapar atuh, kumaha tradisian urang teh boga penyakit ngadadak bulan puasa mah lambung. Paksakeun. Sebenarnya orang enggak lapar. Enggak dipaksakeun orang kuat-kuat gitu. Setahun sekali puasa orang udah kuat. Silohan. Kumaha aman. Puasa ya, puasa mimiti aman. Alhamdulillah. Si lapar sama bos. Lapar. Gue yakin lapar mah tuh. Kumaha ya? Ini tuh orang Kayak buka lapar duit. mah lapar ya, ada alasan naon lapar. Melewati we tuh warungnya. Ujung udah deh pokoknya. Di kopi. Hayang maneh. Enggak tadi ngometan urang mana teh? Baik pula. Uang bayar. Bayar nggak kompak ngeus tuh. Bulan puasa mah kudu saling berbagi. Tuh. Alhamdulillah tuh. Budak teh. Sugan pakai main PS liatna. Kok dog teh. Head. Sama dia lagi. Gitu dah. Kalau mana pingsan itu ku aya hariwang gitu mah teu naon, da geus dahar kejo di mah. Sebelahan ke mana dia teuing. Nah, gini dia ya datang. Dia lilating atau aing mah. Isi merah. Iya, hampir pingsan. Warung naik yang digedor heula tuh. Pan oyak kieu mah tuh, Bos. Bejakeun leuh teh ku urang leuh biar aman. Siap. Mana aku lapar. Sok tuh. Entara mana mas. Mung mana mung. Bae mung. Berjamaah. Siap. Ayo, seberapa? Lu sih. Udah ding kembali. Kemarin lu amis na mana ieu tuh? Hah? Kembali euy. Iya, Ramis. Ulah ieu kembali. Bila mereka mau. Gimana kabarnya? Ya. Alhamdulillah. Arab. Arab. Siap. Aing dibandroin. Enak euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, lelo ulur. Saya. Iya. Ana alabhab. Biasa kecil. Anak lapar bisa. Ana alabhab. Elah kana mah obat ieu Medan eta mah. Arab, Oh, Arab. Medan. Ana alabhab. Kalau model Arab nih, mah. Salah film beri ya debat. Salah film ieu mah. Tidak putri duyung itu salah. Cari masjid. Bos, kopi, Bos. Subhanallah. Dia lagi pada ngapain? Ini bulan Ramadan. Ini siang-siang Ramadan. Wa yahrumu dong haram. Subhanallah. Aduh. La ilaha illallah. Dasar anta buri. Astagfirullah. Hah? Bubar. Semua bubar. Sudah bubar. Bubar sudah. Ya, bubar. Siap Wan. Haram. Siap, bubar. Haram. Ayah jarum coklat lumayan. Dicokot ya, pina kesiwan abut. Harap Sumedang gitu mah. Kita padanya itu diajar-ajar ngaji gitu. Bisa. Ngomong-ngomong HP
Tang, adan. Buru tuh dia. Bisa. Ya jalan juga ke masjid. Ngomong ya, si cangkeng istri kuat ke masjid. Ini bapak. Jika adan. Tah, batur geus reang adan. Terus Jika aja ada. Lupa lutur aja. Ada. puasa itu lapar gitu ya. Hei, kemana ya? Masjid, Ramadan, bapak. Biasa untuk di sahur, masjid lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kemana nasarjang? Ting ala bring wae. Bumburit teh wa biasa. Parwa. Lain dua terik nanya. Saya nu adan di sora mereka dempet gitu. Ayo teh. Ih kan budak uan adan teh. Oh, budak tua. Bisa gue lakuin apa gini? Kapolo teh kelanyang sirikeun. Mereka dempet. Wah, wah. Wasona bisa. Action. Baik, baik. Subhanallah.